Lai thangai 3 December Salmariwa Delhi ni Jantar Mantaro thangai separate state ni Sanmung Khorang Tisakha Federation for New State Committee ni Ozamarok Srangshalo kaisa kokthum panda khalai okokroma saklaika separate state demand committee ni chairman Ogurde Burma Abo haikeno final 11 December Salmariwa Federation for New State Committee ni Prime Minister Office tai Home Minister Office ya farjaknai borok ni memorandum hani bosaka separate state demand committee ni chairman Ogurde Burma जों दाबो थांनाय 3 तारिख डिसेम्बर जन्तर मन्तर फेडारेशन फर निउ स्टेट नि थांखा खबंबाय जों आरो थांखा थाङै चिनि दाबिनो जों त्रिपुरा स्टेट हुड न जों तिसाखा ताय आरो जे दाबि तिसानै र बिसिकाय ताकलाय इंखे कायसे खोताल हाय खोतायला हायबान कुसल राज्योनि उड़ीसानि जे आदिबासी रक्ता borok tabuk aro 16 district engkai MP seat bong 10 ta dong bong siru ungkon ke adibasi rung simi borok tabuk aro borok ge u aso uri aro bai je keple ui seplei tondamani abo jengar thai khnai keta bungana lama huma kichu kuri awni bagai borok bukasha aro tagle khub kaham pe phele ke dolsa ebong khub strong joton chini no highlight laikya chini mo salaikia de tangai no Tripura nang tan bai Tripura nang thalaikia gobang ma kai mithal right sanai to abang dong no tai ungkoni adibasi state thanai dong hagi jengaro adina saltani jontor montor dona laikia 3 tarikh ebong chini dabi dasanati boro jeng roibaro kai sombar kai boro common demand no Prime Minister Home Minister ni aro submit khanya nei narakha ani soibo narakha ang kai pheja abo tai sangka jeng January 7 tarikh kaisa jotono kur guru basung ene ko boro bosawati ni General Secretary Komletja adine notice kono khorang khortam na ma phejai jeng discussion khaina na long discussion jeng joton saimalai namon salai aro khai kaisa pe aro tei sama thangpinita emne to phaina ko tongmani kisa ungoma bai ko sarnai men ka usul rajo kai mithala adibasi jeng awor khai jeng strong ni manda kata tairo khai protinidhi korta koru pheketa uttaranchal kai bidorbo phekebla bundel khombo phekya aita no jeno member the level just have na re ang khai to mo Prime Minister Office PM kai Home Minister Office plus Nitish Kumar to Indian nibla kai binaro ang lekha even malika ordun khadi denaro buka karon joton saimana nang nebele jeng je sanmani na gabo to bo party bo sarkar bolo to jeng discussion ma khane long discussion ngai rong ni taklai to candidate ngimano jeng nana ma 22 ta rajon bising 22 ta candidate ma to ai 10-12 ta mon jidi man jidi khai parliament to tisanan kaise usko bungnai apti sata chini to jeng saimi ar to ngna ni koi kya kenaro khai boro to state hood thanai ni dimano parliament to tisanai kya aba hai Bureau Report Chini Khorang